Beli fi barang yang pernah sebagai pisu untuk kubur mentara janmit sebaran pas kubur ke babnya ini pet sebagai mat berkongsan. Hidan palat kat pelajar mut ke untrained teacher hami khalaya ang menteri kenat putih urakam sangma. Ang usembut CM KKHADC iba PNCM ba an tup lang ya barok kinong dan bentah kajing ikran penbet put jong kawat kebaat bat ke Assam. Ke Executive Committee kadai ban ya tunjuk bor ya ke hukum jong ke yang bisyar High Court ban syah ya ke District Court ban bisyar ya ke mukadma happening ke arjat ban riu lo. Bat la ya kendu ke kasih students yan ya UCM ke KHADC halor ke jengti ya uranium. Ki kubor ki babnya. Menteri Ketenat Puli Putih urakam sangma ula penlang ya kejing lang henin ke sengi harangkat kejing dan lang jong u advisor Ketenat Puli Putih iba HM Sangpliang bat ki de kinong tray Ketenat. Menteri Ketenat Puli Putih ula ang ba ki dan palat kat prahajar ngot kinong ikai hami kelaya ki badai ki bampat yo training. Haba pentip lor kane usang ma ulang ba ka sarkar jela kan sakarpat ikinira Gandhi National Open University ignu bat ka National Institute of Open Schooling NIOS ban ai ki training syaki untrained teachers. Une menteri ula pentip syu ba menteri rang ba ka jela konrat sang ma unsilam ya kan hon syanong ba Delhi bat unselai ikendo ya menteri Ketenat Human Resources Development ka sarkar pedang banyakran halor kane kamat. Yeah, more than 18,000. I don't have exact number figure right now with me. We'll be taking up this issue like to request the NIOS and the IGNU to give us more what you call to send our teachers to be trained in the IGNU and the NIOS, because we have the very limited seat in the state institution like DLA, the DIET. We will be going to Delhi to meet Union of Minister Human Resource Development along with our Honorable Chief Minister to discuss to price certain issues regarding to education department probably in the state, just for example CUT issues. Usembut CM jong ke KHADC iba pencengan lang NCM ila ang bag council kan yala sitam ban kelum lang ya barok kinong dan benta laki dai ha ke hima keraj kitrai khandau bat kinong shnong ki basyong basa ha ki jaka kaput na kabanta ka jing ikran penbet put bat ka Assam. Ulo ang ru ba ka council kadan ya kam ka bakong santam namar ba kala ban yarap iya ka sarkar jela ha ka ban lum ya barok ki kot kisla ki bakan tubi kot khandau na ki hima ki rat ki dorba shnong bat ni kitrai khandau na kabanta ka jing ikran. Ni ka tema reference ka boundary committee kalong ban call series of meeting rangkat ki stakeholder berkumjuru ban study mo yaki different issue ban ajingmut syaka XT committee kata ka dikuwi nama ka XT committee kadom don por ban ikandu from time to time baro kirang ba sinong da sedon ki NGO ki bakwa ikandu kadi ka kamram jongka boundary committee bahkan ya kandu nang ban bill of yaki necessary document berenkam kun dulir kun kiwi jingko kadi kamlam jongka boundary committee dan bisa submit syaka siam baun look into the matter. Nong elam jong kaliang persya ke KHADC bat ditos tarwel kan hin kesngi la ajengmut ya ke executive committee banyak tunjuk bor ya ke hukum ke badang shen jong ke yang bisyar High Court kami kelaya ban ajing bet ia ke District Court jong ke sarkar jela ban bisyar ya ke mukaduma hapring ki ar jat ki jat ben riu lo. Habashim bentah ke jing tai kelum ya ke mang tengkah ke sengi ke bakat do jong ke dorbar liur jong ke council iba khan ilong ba ke hukum jong ke yang bisyar kalong kum mau penkiang ya ke council namar ba ya ke mukaduma hapring ki ar jat ben riu lo melaju bisyar da ke District Court da ke District Council Court. Ulapan kemaru baka sarkar jelang kapati kena bakan omdan kano kajing ya tingko ha kajing ya day bat kebor jong District Council Court haba penmi kajing pentip ban peniar ya ke court ya ka the Code of Criminal Procedure siajar kendai sepak nyepulai CRPC but the Code of Civil Procedure siajar kendai sepak pra CCP syabaro ki court ha ke jelang.
Ha ka jubam ka jong usumbut CM iba PNCM ila kular ba ka executive committee kan saya kran ba ka sorkar jelah lor kane kamat. Ila ong ru ba ka isi kan saya kan jok tin bat ki start an balada kila an ban bo ya ka jing kerbat halor ka hukum jong ka ing Bishar High Court. Kawasan Sing Wangi, IPS Bishar, State Government, berjalan menjaga yang ada jurisdiction dari power di district court nomor sota. Dari kebat High Court ke Ayanda, High Court ke Ayanda, pelomba kata orang betul pelomba di district court dari kita di court nomor sota, mau kita sering nomor sota, kilama ban bayar yang dipilih dibalik Hakden Tribal Authority. Ka KSU Central Executive Committee ke Bathamai hinin ke singi ke lapan pah kamat ke Executive Committee jong ke KHDC ya ke jing persyak jong kai ya ke jing terwa jong ke sorkar pedeng banti ya uranium ke jing wanra ya ke rel bat ke jing klon ya kendo jong ke pajba da ke bor shipai da ke baong ba ka ne ke jing yalang kalalong ke basiso Presiden ke KSU iba Lombok Star Well Marngar ilong ba isung kemen ban UI ya ke council ba kadang bat scam ya ke jing kular jongka bahkan ai NOC ya kan nukun ke jing terwa jong ke sorgar pedeng ban pentrikam ya ke jing ti ya uranium ha ke jela da ke bakadau bawat lada ke UCIL ke UCIL house nam arjar pra kala dep ban weng no ya ke office trekam jongka na shalong ilong pat ba ke sorgar pedeng kadang ap kmi lenti ban yo ti ya uranium ubadan ha miklaya Bah kemat tam ni pen kemau kolong ba kum ya kenurem ba kaseng ka yang bro sekata kalong bagi ong horkit odang IMPM sekang kesulur ni marni sutu hi kadu kawai busin ben ya cakmat busin ka habya tang banang ni kum ka yang apan pancing bet ya kren osi ni sekut tingi lagi kisnam ba manswa ngalin kosel khamlong no seban ya cakmat uranium anda ini kindia senam ni lagi ya penduk ko sport bat kani ka jikuduk tas ngiru misotonat ban yang konsel kadang hebat jika cuba nak boleh keren bisnes memasua bagi teman sekarang bagi ni kejuk pemulung peman ada banyak kam ni di konsel dan yang penting kembujulong kembujul keren bolos kata ka Northeast Students Organization NESO harengkat berkasi Students Union hinin ke sengi kelap nolong ya kajing tang membeti hakandai lat ban aware ban duai na kebenta kajing syongsuk syongsengan bat ban penkut no ya kajing umsnam Hamanipur Habai keren berkilap thai kubor Presiden ke NESO iba Samuel Jerwa ilapan pau ya kajing sengol lengok halor kajing sengap jar-jar jong menteri yang ba'adu keri Narendra Modi halor kajing long jingman Hamanipur bat ikwaru bantip balada dan ke ek bari shalandet bala ailat bani umsnam ha kajela ke bamarjan ila ang ru ba kane kalabu jingkeli ru syapang kajing klan jong ke borshipai ke badan keti banwan ra kajing suk Hamanipur Iba ajarwai la pentip ru baga kenhun jong kaneso kan selait ban jongok ya kajala Manipur bani kenduk ya kinong ilam jong baro ar liang kata ki mete bat kuki. Against you for initiating this program. General Secretary jong KSU, Presiden Lomba jong KSU, Sabla Lombok Starwell Marngar. Ru ya di media di press kita Candlelight Vigil is to call for peace in Manipur and also to stop the violent activities in the state of Manipur. Well, it's very surprising and shocking that the Prime Minister of the country, who used to be very active in commenting on any issues affecting the country or affecting the different states of the country, is still silent till today, even after nearly 2 months that this mayhem has occurred in the state of Manipur. Ka Directorate of Economics and Statistics harengkat bar ke Shillong College kila rakhe ka Statistics Day ka bakhat nyaw menta ka singi Shillong halor ka pangpreng Alignment of States Indicator Framework with National Indicator Framework for Monitoring Sustainable Development Goals. U Professor T.K. Chakraborty nanehu lawanishim bentah ha kani ka program kum ukongsan bat ha ka jing ajing kran jong u Chakraborty ula banjur halor ka jing job ki bakraw jong ke Directorate of Economics and Statistics ha ka bede bat kimat per jong usnam arhajar arpulai Mantapat ngi pe jinglong jingman simdang Shillong ka jing shet kalong 4.5 degree Celsius ba ka jing khret kalong khan nyo degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong kdai puwe ni spa mastep ba kdai pun riu ni spa janmit ka jing hap slap kalong arsan point riu di millimeter
Kelak bandan kejihap selap amal-mula haki babon kijaka. Syuabun pojok bukut jeng tuk kubor ngepek biang sisin gimat pekongsan. Kidan palat kat pelajar ngut ki antren teacher mekelaya ong menteri ketenat putih rakam Sangmah. Ong usembut CM ke KHADC iba PNC mbaan kentop lang barok kinong don bentah ha kejing keren penbit put jang kawat kebaar bat ke Asam. Ke Executive Committee kedai Banyutan Jobor ia ke hukum jang ke yang Bishar High Court ban Syah ke District Court ban Bishar ia ke mukadimah tengki arjat ben riu-riu lom. Bat la ia kenduk ke Kasih Students Union ia UCM ke KHDC halau ke jengti ia uranium. Te prolog dah kita kubor mila pos kupukut jang tuk kubor jengi bentah ke janmit haduk ben syam yang bat pila syah kesini boleh pi parok. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधान